ngoba lona nje usuka eMoneni uyahamba usuyofika eLuve neThaba. Ngiyakholwa ukuthi nalapha nangiqala khona bangilayela ngalomsebenzi nalona lejaha lakamambabelele lingilayela umfundisa lokushayela lesikhulumba lize lathi lejaha selihleba ngathi liyafisa ngathi singaqhuba ngoba libonile le ndlela lebengishayela ngayo ukuthi ngishayele kahle kakhulu. Silifisa ukuthi uMbohle ngiyolilekelela ngithi hayi uMbohle umthinga njalo ngithi ngiyasheshe ngifike siyosheshe siqede umsebenzi ekunene.